Hello, gagayam na imbag nga oras si amin at timanan gayam yo. Jenna Almoite ang mga kakamakas man ng biyanang. Kantimang parpartuat iti drama abiyag ti tao. Katsapay kumatadi kay tupulos. Mauma amang tarabay kadag iti drama tayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Abiyag ti tao ken man ng biyanang a drama. Manipod kanikab sa Jenny saan napod na nagantin tayo drama. Ngamsakbay ti amin na makablaawa mampay idama sa Evangelista. Renz J. Samilin, di Tabambang, Nueva Vizcaya, ken Ninita Manuel. Kastimanti ko na ni Kabsat Jenny. Dir man ang biyanang, may sa profesional tinobyok. Ngam siya sa anak nakalpas iti kolehiyo. Ngam nagasatak ta kinayat naklat ta tinobyok nga oray awan na ilepas ko a kurso. Rogyak nga rudyag sa laysay, idi impasyar nak tinobyok, ijay balayda. Nanang, tatang, iso ni Jenny, nobyak. Naimbag nga oras yo, tata. Nana, agmanuak. God bless you, balasang kao. Anya trabaho to'y nobyam nga, Jason. Padam mo ila ka di a profesional. Ha? Kwa, anya mo na itadam tamaga mon poreng. Ala, umay kayon, Jason. Ayaba mon tanobyam, tayntay uminom iti buko Diyos. Ta nagsukdalak itay itinyaw. Umay kayon. Si kamot poreng. Ilugar mo man magti panagdamag mau. Nakasangod jay nobya ti anak mau. Ngam kastakit din ti damdamagam. Mabainan mo't jay tao Nang runa no saan mo't profesional. Kahit apay, dakas ti agdamag. Di dapay sinungbatan day jay ang damag ko. Takas ano, sampitaw ka mga main. Kahit no saan profesional jay nobya na. Anyat aramidam. Nagawan mo't apanunot nan ngay no saan a profesional ti asawaan na. Profesional janak ta. So arumbang la profesional mo ti asawaan na. Anyat mabalin mau no saan profesional ti agbalin na manugang mau. Awan maaramidam Saan nga pampanunot da nga anak mo no kastaman bilang. Ayan ni Jason aya. Adada ijay likod. Uraya makapanaw dyan nobya na sa munto kasarita. Di ka man makatutor ako nakaon pureng. Uraya makawid dyan nobya na asakan to agdamag takababain. Itatanagawid ang genobiam, Jason. Sungbatam ti di mo sinungbatan asaludsod ko. Padamot la ka de a professional genobiam. Anya trabaho na. Saan ang nakalpas ni Jenny iti kolehiyo na nang? Nagpatinggal iti second year college. Anya? Apay ngay. Di ka lang nagpili mo tan iti padam a professional. Anya't serbim anak kaadal no awan mo't adal ti asawaam. Ang apay. Asawaam ay aday janobiam. Uwan ana nang. Tulagan tay kung mga rudan ti panagkasarme. Anya kamutan. Di ka lang nagpili mo tan iti agbalin nga asawaam. Diyay kumamot padam a professional anak ko. Kasanungay ang makaurnong kayo no si kalat adda trabaho na. Kabailak asuportaran ti pamilya nga uray siya lang tiyag trabaho na nang. Ay narigat ti panagbiag ita anak ko. Usarum kumamot ti panunot mo Saan laaday tagatul mo ti paganandaram. Nanang. Diyay profesional ti sapulam. Gaputan na pintas. Asawa umutan nga uray awan na ilepas na. Sa nabali ata nasingpot ni Jenny nanang. Naggagat pa'y nagtrabaho iti unag ti balay. Kan nalay ngaglutaw. Oray man gagat na amin agagat. No di mat agsweldo. Awan serbina. Oray bakit abalasang ditan basta da trabaho na. Profesional akas kan ka anak ko. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Puro babakit mo tabalasang nagitadda dito'y nanang. Kahit man ano ko oray tapasig damat a profesional. Nagpipintas ti trabaho da, de kotse da pa'y amin. Saan na makaanak dagi dyan nanang? Apay, diyo kaya, timaadaan iti apukaw. Ayos laeng nga uray awan apukok kan ka. Uray taadda apukok kinila ni akabsat mo. Kaya't kumati makaputot nanang. Ay, apay, awan sabalin aya. Tay kumapadam nga adda na ilupas na mo ta anak ko. Awanan ti makita ka sa bali nanang.
Ni Jenny laeng tay ayatag. Iso ti kayat kong asawaan. Agsagana ka, ta dumanon tayon iti mabiait pureng. Jak masango. Ado ti asikaswa. Anya ko mati asikaswam. Awan mo't pakakumikumam. Kag dagijay mulak asabong So katak ti patda, tadadakkel dan. Bastit una yun dagijay patda. Ay aramidem ita ang tapno malpasan. San atila ipampambarmaw. Kasarda pa'y laeng Uray sanon. Katuwan Gaputa lalaki jay anak mo, kastan ti ibagam. E dinto nga jay anak ta babae. Kasta unay panangidagdag mo ide iti kasarda. Katuan tadi adal jay nakiasawaan na. Pada na nga adda na iturpos na. Unang di namat na ipakat ti inadal na. Ta pinagsardeng mo ti asawa na. Ta mumait ngagsasarunaw na kita anak da. Sana bali tadda trabaho ni Banjo manugang ta. Uray saan nga agtrabaho jay anak ta, agbiaglat ta. Basta agsagana ka, ta dumanon tayon. Awanag ti adu pa yasaw. Nakamamuan na nga iti day janobya na nanang. Diyak mo no sa dino tinang pidpidutan na iti daya babae. Ginargari na siguro jay kapsat mo. Siyempre, napintas. Iso ti inaramat na apinang gargari ijay kapsat mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong Jason No isuntula ang timang biyag iti pamilya na. Wan nga rod Ngaman niya nga rod. Kas jay mo ti pinili ng asawaan. Awan mabalin Nalpas ka na nga nun, Andro. Agawid tayo no nalpas ka. Nay, nagsapan. Kada pa'y may kadua programa no madamdama. Inton bigat tayaw nga agaway. Makipagragragsak tayo pa'y mo't iti kasar ti anak ta. Kasano makipagragrag sakak kat sa anak mo't anaragsak. Unay ka na Nalpas lang arod ti kasaran, kasta pala ti ibagbagam. Mayat ka man kun saan. Manugang tan ni Jenny. Umuna kami nga agawid dun. Maudi ka no di ka pa'y agawid. Pagluganam nga rod nga agawid nga Makilugan na kada merse. Agawid da ka nun. Tamapan da ipa-check up jay basit nga apo ko ta. Taggurigur matan. Ala, makilugan kang arudan ta maudi akpay. Kababain mo no tumakyas tay amin. Ang mga no ada may baga da abalayaan. Jason, ada nadlaw ko kininanang. Di naksamat kaya't aparakan ka. Bay am ni nanang. Di mo ikaskaso, Jenny. Style na latikas jay. Kaya't naka-apara kanyak. Manipod ng rugiti kasarta. Aging gaanalpas. Nakamisungot latta. Di pa'y matagtagari ang pulos. Amok asaan anaragsak iti kalkalpas a kasarta, Jason. Di nakayat aparakan ka. Marikriknak dayta. Di mo ni kaskaso ni nanang kunak mo. Mairuam kan tumot lang itikas dya nga style na. Paspasinsyam la ko man ti inak. Ipagpagapom kanyak ang asawam, ha? Kan oray ti kapsat mo. Kas lalik-liklikan na. Madlaw adinak kayat akasarita. Di naksamot kayat ngagbalin nga ipag. Saan man Kaya't naka. Siyempre, nabit kay pala nga agaam mo. Ngamin to nakbaybayag. May pasig yung tumot lang ti bagiyo iti tunggal may sabakit. Awan pa ni tatang nanang. Awan pa'y nga rod. Nalpas lang nga rod ti kasaran. Ngam di pa'y laagawid. Bantayan na siguro jay manugang na. Amang ano sana pinalubusan ni Manong Jason Masurunak. Noan niya launay nga tatibang bantayan jay amam ijay Kasla agraraman ngagpakasar. Ala ka urayan yung latan Paawid siguro day jayan. Nanang, agawting tayo man inton kasangay ti inaw na nga apo ko yo. Kaya't nakano nga minti mapanaglangoy iji baybay. Ay katuan Kaano aya? Inton maminsan abigat nanang. Ijay tayon to na silibraran ti kasangay ti apo ko yo. Ay katuan na anak ko. Agbalon tayo, wano?
Nagrigat mo't no agluto iti mabalon. Ije tayo itong agluto na iti kanan tayo. Ay, kat mabalin lata ah. Sana bali, taad da jay asawa ti kapsat mo. Isunto ti agluto. Uray, tabagbagay na mo ti kasta trabaho. Gumatang kayon to iti mailuto. Tapaglutwan tayo jay asawa ni manong mo. Ala, tulungan kan nga gluto, Jenny. Kasi kamay. Itay ka pa ako manuti dita. Ayos lang, tatang. Awan problema. Awan mo't nga mindananang iyo kan ti ipagmaw. Napandanag didigusan. Kat na ditay pa'y nakalutaw. Didak pa kadanagan dito, tatang. Kabaila. Pasensyakan naipasubukan. Nakaturog mo't nga min ni Jason. Uwenta na banog anag maneho, tatang. Bayan nyo amaturog, tapno makainan na. Mala, siya kung timang ituno dito'y bangaws. Andraw, anyak kukuam di tagay. Umay kang digusan ah. Wayne, madamdama akton nga agdigaos. Agdigos kay laay. Iso nga ron nga may ka dito. Tapno ag-enjoy ka nga digos. Anyat di mo mapanawan di taya. Tultulungak nga ron to'y manugang ta. Tanay, kaasimay. Isulaang taglutluto dito'y. Anya nga ron ti imayan na ngay no saan nga gluto. Alan, tatang. Ingkay agdigusan. Baybay andak dito yan. Kabaila. Umay kan. Kasano ang maka-enjoy ka ngay no kasta. Darasam! Right. Apay ngay nakukos mo amin nga ap-ap ti kama kan kurkurtina. Namurang dagito yun. Masapol ang malabaanan. Ay, aglaba ka. Saan? Ni Jenny at aglaba. Anyat serbi na nga gigyan lang dito'y balay ngay, no saan nga aglaba. Kanyag mo dagita ulis ta, tay palabatan. Bay amta siya kung ti mangilabay ti ulis ta. Yag mukit din, apay aya akasta ka. Ipadlaw mo launay nga isakit mo dyan manugang mo. Wala, adakit dilimod apa naggustom kan kwa na. Naimot ti kasta pa nagsasaumaw pureng. Nagalas ti ibagbagam. Masya naklakin kwa na, ta baon kala baon kan kwa na. Sa nagaputan nagagat kat baon kamut na baon. Kataganos takasta nga ron ti kay batugan na trabaho. Diyak amukan ka. Anyat ko na dito'y balay ngay, ag senyorita. Ha, naglalaingan nan ngay. Kumusta ka dito balay, Jenny? Mayat mat. Iso na lang ang tamabanugak no adda ni nanang dito eh. Di na ngamin kayat ang makita nga agtugawak. Di kayat na, agtrabaho ak akanayon. Agdalos, aglaba, kasyay. Anya? Ngam di mon ungtan, taamangan no ad-adda aguraan na. Una yan ni nanang. Ala, paspasin siya ang pailang. Sana bali, tagsapolak to iti pagabangan ta inton day off ko. Ta umakartan iti pagnaadan. Ha? Agpaiso, Jason? Wen, amok ti trato ni nanang ken ka. Madlaw nga da paborito na manugang. Awan ngamin na ilepas ko a kurso, Jason. Iso akas jet itrato na kanya. No nalakala ko matimang sermon iti bakit inaramid kon. Hanggang baybay akman langan. Palabsen talatan ta umakartan to niti pagyanan ta. Jenny, mapan ka man ijay balay da mercy, taing katulungan nga agluto. Kasangay nga min jay may kadwa nga anak na. Kanay, awan katulungan na nga agluto. Ay katun ananang. Ngamnay, lepasem pa jay lablaba ama, di mo panawan na kas jay. Numalpas ka, sakan tumapan. Irwar mo man nagiti karne kan natang dita ref, Jenny. Wan ipag. No may irwar mo, ugasam ton dagiti dadakkel a kaldero, tapno da paglutwa man niya. Wan ipag. Anyat una alutuan ngay. Pansit wenno spaghetti. Kumpormen ay ipag. Alangaron, di pansit latan. Manggalip kan tu pa itinatang may sagpaw Si kanti makaamot na nalaing ka mga gluto, saan? Ay uwan. Kabailak amin dagita nga aramidan. Nasayat nga rod. Ala, makamu ka nga rodan dito Agdigosak mampay. Addan na sa pulan mi apag naadan mi ni Jenny tatang.
Isa lumasin kami ni tipag naadan. Ay, kahit anak kayo na ita anak ko. No siya, kayat ko, tapno makay na namot ti asawam. Ha? Grabe, ti trato ti inam ken kwa na. Tub-tub nga rik, mate, ang apain nak. Sabay bay akaw. Isa na sayaat no, lumasin kayaw ta, may mayat mutlaang. Ngun nga ron, amok na itang aramidan ni nanang. Ngam jak kayat ti makidinis kutir ken kwa na. Isa lumasin kami langan, tatang. Sinugsugan siguro di asawa na, iso alimasindan. Oh, agatap kamanay na kunak. Kahit agpay sumat. Kat day jay mat nga anak mo. Uto-uto mat. Paspasurot ijay asawa na. May mayat mutlaang no lumasindan. Tapno amuda ti adda ken awan. Awan lat amukon. Sigurado asaan ang makaurnong dagijay. Tamay may salat ag susweldo kadakwada. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo, Jenny. Ha? Pagadalan na? Wana, oray tad wala nga natawan ag turpos ka ni ti kolehyo. Ha? Kaya't ko ng magastusan ta. Sana balin tinapatag. Mailipas mo ti kurso narugyam. Kaya't ko launay Jason. Saan na bali taawan pa anak ta. Kat agyaman nak no pagtuluyan nak nga ag-eskwela. Lakay. Nanang, pag-isi-eskwilaan ka nung magayam ni Manong ni Jenny. Ha? Kastaya. No kasta nga ron, no makaturpos, alaan nanto amin asweldo ni Jenny no agtrabahon. Siyempre, kwarta jay kabsat mo ti pagadadal na. Husto mo't kit diyan no maka-eskwela. Tapno ada katulungan ni Manong agtrabaho, nanang. Nagswerte talaga day ja at Jenny iti kabsat mo. Nasingpat ngamin unay ni Jason. Ken, love na ngamin unay di asawa na, nanang. No siyak lamay sa, uray di na kuman pagadalan day ja babae. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. No ngay panawan nanto di kabsat mo. No ngay aglalakin to. Congratulations, Jenny asawak. Agyaman nak unay kan ka, Jason. Gapukan ka, naragpat ko ti arapaap ko. Nagsayaat kang asawa. Para mutla katatada ito, Jenny. Para ti buklen ta a pamilya. Un Jason, kat ikarik, jak sayangan ti panang paadal mo kanya. Ika gumaak ti makapasa iti board exam. Kat no makapasa, sumapulak adagos iti trabaho. Kasino nga tato'y umawag? Hello? Hello? Di ka di asawa ni Jason daytoy? Wan, madam. Apay ka di? Asino daytoy? Madam, umay kayo dito ospital. Ada dito di asawam. Intaray na dito ospital ta na disgrasya ka no itilugan. Anya? Awanan. Sana ko na makapag na Jenny asawak. Ala, san abalin? Tinapatag na ispalkan iti paggad. Kapilitan a pinutad dadag iti sakam. Tanapalalo ti pan nakadang randa. Gapoy ti pan nakadisgrasya. Kasano pa itan? Diya ako na makatrabaho. Di mo panunutan dayta. Di ka baybayan, Jason. Adda aklaang ditoy. Siyak tagtrabaho para iti pagbiagta. Apay ngay akas tamot ten tinagbanagaman ako. Di saan ka na makatrabaho, Manong? Wan agtali na daklatan ani ti balay. O naya. No apay mo't ngamin asikapay tinakapasamakan ti kasta. Kat nakasingsingpot kamot atao. Wen nga rod kaasi kamot, Manong. Sana bale. Tanda ti asawak amang ipatpatag kanyak. Patyak adinak baybayan. Sapay la kumaa, tadin tumauma ang mga sikasukan ka anak ko.
Sapay la kumata di na kanto panawan. Mapanak man ijay balay da Jason lakay. Inak man kumustaan jay anak ta. Ala, mapankan, ta sumublatak tumot ang mapaninton maminsan. Tanay, makumikumakpay ita ijay talaon. Ala, tanay, kaasimot jay anak ko. Amangan nubaybayan jay asawa na. Saan mo't siguro? Imposible mo tabaybayan na ah. Asawa na nga ron, baybayan na kitday. O, adto yan ti kanom Jason lakay. Mangan kanuan. Adto mo ti danom mo. Agyamanak bakat. Ala, ingkapay agsukat, ta siya akong ti mga sikaso kin ni Jason, Jenny. Alaman nga rod nanang. Kagap-gapok ngamin iti trabaho. Nasingpot latamot di asawam kun kanak ko. Saan mo't anagbalbaliwan niya? Saan nanang? Nurumwarit agsapa. Ilutuan na ko ni ti kanak aging kay daw. Ket no kastoy amalem, itek outan nakmatan iti kanak. Ay na, naimbaglakit din ta nakatumpong ka iti nasingpot nga asawa. Wan nga rod nanang. Oray kastoy tinagtong palak. Naragsakak latta. Tanasingpot kan naasikaso ni Jenny kanyak. Kan naimbag ta intuloy na ti panagadal na idi. Isuitan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo. Wan nga rod nanang. Iso anagasa taklatta. Tanakatumpungak iti nasingpot nga asawa. Ala, mapanakon Jenny balasang ko. Mabati kayo man nandito'y dagusyo. Un ananang. Kat agyaman kami ata nakalagip kayo nga imay. Wan ata kayat kayo mo't ako mustaan. Katagyaman akan ka. Tadi mo baybay anti anak ko. Pagrebengak ti mga sikaso ken ko nanang. Taasawak ket nga rod. Ken ay ayatiklat ta nga oray kas jay ti kasasaad na. Agyaman ak. Kat pakawanan na kuma. Pakawanan na kami no adaman saan anasaya at ngem pakpakita mi iti kalabaskan ka. Ha? Mababain ak kan makonsensya ak balasang ko. Ay na, awan kanyak dagi jay nanang. Lipatin tayo kumanday ta. Apay no agsubli kayon ijay balay. Tapno matulungan da ka ang mga sikaso kin ni Jason. Ah? Di ka madanagan. Tasanan ang maulit tinaalas at ratok kan ka iti balasang ko. Kaya't da ka atulungan. Iso ano umanugot kayo. Agsubli kayon ijay balay. Ala nanang, tapagsaritaan mi anaimbag kin ni Jason dayta. Imanugot nga rod ta sawak ngagsubli kami ni iti balayda, iso nga itaada kami manan iti balayda katugangak, kat kaasin na simingpatmatan ti babae a katugangak, kat sa anak ko na yan na marigatan, dadadan na katulungak ang mga sikaso iti asawak, nang rona no adaak iti trabaho. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti katugangak ka babae, kas tamatan ti ipagko, iso nakaragrag sakak tamayatan ti linangan mi. Alakastan, dugayem mo, Jenny. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yon, Jenna Almoite. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.